Sanibonani. Lobingelelayo sibonela kahlumane. Udumeke igama lakho. Laba phambi kwami bese kunabafowethu. Mangithi abafowethu bese kunabafowethu phela nami phela begazi. Nasekhaya bese bebathatha njengengane zakhona ekhaya ukuthi abantwana basekhaya. Njengoba ngiphambi kwenu nje ngimile ngoba phela umphefumulo usaba nenyama kodwa ngilimele kakhulu. Angikazi ngikubona njena ngangazi ukuthi uNkulunkulu uyobangibonisa izinto ezinje emhlabeni. Nala madoda asedlule emzimeni kakhulu. Ngibonga imindeni yabafowethu ikwazi ukungibekezelela noma kuthiwa sibuya siphethe lutho kodwa babenethemba lokuthi kuzolunga. Namhlanje basibona ngokufa kwabafowethu. Ngilimele kakhulu, angazi nje ukuthi angazi imindeni silimele bafowethu, silimele usithalala emhlabeni endlini. Bethi bengibiza mina angibize nge-artist. Unkosazana ufike kimi bekuJanuwari. Umcondo ke yakhe izimakhulu ngoba wafika emncane wakhulela kimi. Bengisebenza nabantu abanethalente abangasebenzeli ukuthi ukuthi noma kuthiwa siyitholi lutho kodwa nje masiyibona sise stage. Into ebengifisa beyenze kubazali babo ngibhlungu ngoba ayisafezekanga ngoba ngangishilo ukuthi madoda njengoba sikhulisana nje kanje nisebenza nami ngifisa wenze lokho nalokho. Mina-ke ngeshwa ngashiwa abazali ngisemncane. Ngaba nenhlanhla-ke ubaba wangishiya ngesalukazi esakwazi ukuthi simkhombise uthando lukamama lo mama belimuzwa ekhuluma ethi uMkhotha. So bengibeka ukuthi bajabulisa abazali kusenesikhathi ngoba ngiyakwazi ubuhlungu bokushiwa umzali uthi masuna sangidinga usho ukuthi azuma usekhona ngabe ngiyamsiza ngalokho. Emndenini wakwambatha bese ngine-family enkulu kakhulu. Ugogo besixhumana naye noma kuthiwa ingane akatholi besha angifonela athi Khotha babuphi abantwana. Ngithi khululeka gogo bahamba nami. Afone ngelilanga Khotha babuphi abantwana. Ngithi gogo cha abekho kimi. Athi ukuthi ngifone masinyane ngibabuza ukuthi babuphi. Nami ngibe kulwela lokho ukuthi agcine bathola. Yiwo ngithi bese kunabafowethu kimi laba. Ngilimele kakhulu isizwe sami, ngithi ngilimele kakhulu. Ngicela ukubonga kakhulu baba uMsweli. Ixhatsho lambili nathi sisuka ekhaya singazi sizokwenzani. Nethemba lakho noma ngiyakwazi ukubiza ngamagama ngawana kodwa ngithi uNkulunkulu akubusise limele kakhulu isizwe sami ngithi amazi ngenze njalo. Kodwa ngicela ukuthi lobuhlobo besesibakhile nemndeni ngicela ukuthi bungapheli. Asinahlukaniswa abafowethu njengoba beqale lendlela ukuthi bashiya kuyo ingapheli la ayiqhubeke. Gogo wamnotho ngabacela ukuba abantwana ninomkhulu. Umkhulu mina bengibiza ngomagwabuli ethi umgwabuli esihlahla nebhande zaso. Wanginikela ngomcondo ngangiyocela mina kusiphelele okumafutha. Mfowethu bahamba naye wasethi hayi ndoda kunomcondo la awuthathe futhi uyokhulisa la mhlawumbe khona ungaphuma. Kanti ngiphi strike umcondo lehlukile-ke bengasumuntu okhulumayo bekuwumuntu owenzayo benethalente kakhulu. Kuleya muzi nje baphile banethalente abantwana bakhona njengoba nimbona nenkuzavava. Akusizi isikhathi esingakanani efikile kodwa besekwazile ukuthi adume umhlaba wonke njengoba sekunje. Sithala lihlala nangikela sithala kuwethu ngoba ngisho nje ukuthi bonke besibenza naye nanosuku ahambe ngalapha sengalo kimi ngimbuzile ngathi
Sizohlela indawo yendawo ngamcela ukuthi ngifuna akhele umama wakhe umuzi ngoba siyatohoza la ezokwazi ukuthi mhlambe khona ngokuphekela siyaphila kodwa thuluma umuzi usemncane usengaka lokho kuyoba umlando wathi ukuthi ngizokwenza lokho ngathi le imali wangitshela ukuthi sengiyibekile imali ngicela siyofuna indawo yokwakhela umama njengoba besehlile naye besiyobheka leyo ndawo leyo yokuthi akwazi ukwakhela umama umuzi wakhamba sethi kimi ekuseni ukuthi no sesishintshile isimo emsebenzini sengiyavuleka kwabocela ukukhuluma naye lapho ngikhuluma naye ekuseni ngaze ngakhala ngathi ukuthi manje iprocess esiyenzayo ayisaqhubeki ngesimo sokuthi kodwa kucela ukuxolela sohlelo losuku so ngamanye amazwi ngisho ukuthi uma wakhe ngicela ukuthi aqine lokho bekufisa umfowethu ngaye uNkulunkulu nesipha amandla esinikeza amandla kusazoqhubeka lokho kwenzeke nasemndenini yakwambatha konke abafethu abekufisa bekushaya nami izinto cha akugcini la kusazoqhubeka ngizohlezi nginabo umnyama kubo sebefana nomndeni kumina ngicela ukubonga kakhulu bafethu sithutuzeke baqina bafethu mina-ke sengikhale kakhulu bese kufana nje nabafowethu ngoba ngisho mina ngilimele kakhulu angazi noma ngiyophola yini kodwa uNkulunkulu uzosipha icebo lokuthi sidlule kule simo siqhubeke sinakekele imindeni ngiyabonga kakhulu ngibingelele lokhu mayo usiphelele wakwambatha malume kaMnotho malume kaMgcondo umfowethu Sithalala ibuhlungu mfowethu wenzakalile ngoba nami kwesinye isikhathi ngiyisola ukuthi mhlawumbe kuba bafowethu uMnotho noMgcondo sangibaletha la engomeni mhlawumbe ngabasaphili nami ngeniyilele nje inzima ngoba sengiyasabi phela ukuthi ngithatha abafowethu abancane besekhona ukuthi ngibalethe sizosebenza sonke sengiyasabi sawazi udala nje usuku naye asazi bese njani asazi ukuthi sibathole babafowethu abafana njengalabo ngoba sesisebenza iminyaka nabo sivela sibancane sisebenza nayo ukuthi uyawazi ukuthi esiluku sesikhulisa njengoba sesikhulisa sibangaka nje isandla sakhe kunzima kakhulu bafowethu kwethu ngoba sisele nje siphathathu abafowethu esisebenza nabo isiteji omunye kusesibhedlela singazi noma isimo sakhe sokwazi ukuthi mhlawumbe siqonde ngelinye la wasikhuluma nje se-ICU mfowethu kunzima mfowethu nasi Giveni pasi, giveni maslama, giveni palugusi, asonde tishabu. Sakale mvumele kahle. Sakale mvumele. Angithi ke angithi zinto zolese lapha kwethu. Ngicela sivumele mafutha la. Giveni pasi. Giveni maslama, giveni palugusi.
Sanibonga. Ngicela bazongivumela kule ngoma bathi bafowethu mina lami igama Msiyana ngokwasifani umfowabo omncane abangazi ngalo kakhulu bangazi ngamaphethulu ukuthi wangithatha ekhaya wangilethe eGoli sahlala naye ngendimeni yomculo sahlangana nabo abafowethu labo balende la saphila nabo kwabafowethu bela bafuna bengabafowethu bela begazi engachaza ukuthi umnotho wona umfowethu lolelela umfowethu bengisamgcina kakhulu emafonini ngimbone nje kakhulu emafonini ngiye ngicomment mangabe ngipostile umjayi mfana usazobona abantu kwamanje usabona abantu bodlala ukuthi noma phezulu ekuhlanganeni kwami nomnotho sihlangane kuwo lo mdlalo lo abashiye ngawo abafowethu emva kwawo kube isikhashana esincane ngihlalile naye umnotho kodwa ke ube umfana nje ongenankinga nje engakhali ethanda wonke umuntu uningi ngachaza ngayo ingane nogazi jabulela wonke umuntu ayikhethe umuntu bese kuzoba umcondo lo umfowethu umcondo eqenjini ufike kithi efunda grade 3 bese simase performa sesimbeke lapha phambili njobe echazile nje ukuthi cha bekuyisitrike lesi beyisijaya ephikweni ephweni ngoba nani lebhola nebhola bese ba umfowethu injabe yazi ukuthi kakhulu ngoba nase practicing lena ukulova umfowethu kodwa ke nangabe efikile upractice into beyibuka abanye emva kwalapha phela ayenzeke ukwayo angiphathi ke nangabe kuzoba khona insizwe enzweni ikhathanise nani nithi angiconda ubani uzohlula yiki bevela hleka kancane bheke phansi kodwa mase ngene stage befike nzubani bese kuzoba umfowethu usithandana usithandana naye kakhulu umfowethu sihlale naye e-Ivory 3 umfowethu safunda isikole ngaze ngathola itshoko elila ngiqhelanise nabafowethu singasahlangana isikhathi esiningi ngihlala ngapha ko-Joshua la ngithole khona itshoko kodwa usithandana umfowethu kakhulu ngayo yonke indlela noma kwenzeka mhlawumbe ngikhoda ngemali emsebenzini benginako umthitha ngijazi umfowethu ugaxelekile la akungisabe noma ngabe ukhesendi asende noma 100 rand mfowethu ngendlela esiphila naye ngakhona naye angifonela ukuthi mfowethu ijazi lana kuyaphethe sacela ungifakele nami umncanyana ngingetohweni sekulimalekile ngifake nami umfowethu esiphila naye ufike umfana ufike wavakasha eBreakfield kwayindawo afuka ethanda kakhulu nje ubhuti besichazile nje ukuthi besithi kwami kodwa ngomtho